ka mora ho kwetelwa ke ditlokotsebe ka la bone la beke ena. Jwale re fetela ya bobedi re tla bua le ntate Thuso Silas mono. Ya bobedi ke ya kamane ka lekgotleng la tlhopho botjha mo e leng hore ntate Rakuane ile ya ba moeti wa bona ka mono ba ntse ba bua ka ditaba tsa ho bopa kgotso dipakeng tsa mahlakore a mabedi a neng a se a hlaola a furallane. Mme ntate hla ke bontsha hla o itse ko patlehle re qala ka yena mona e tla hle bene re qalang ka yena ntate Rakuane. Lekala la bophelo le bile seterekeng sa Qacha Snack ka la bone la beke ena mo le neng le ilo ruta setjhaba ka bohlokwa ba ho fana ka madi, mme tsena di etsahetse boemelong ba makoloi a baeti. Ho sa le jwalo, lekala la ntshetsopele ya setjhaba le ile la rupella basebeletsi ba tsa bophelo metseng motse motjha holong ya Red Cross hona seterekeng seo ka mokgwa wa ho hlokomela bana. Jwale re fetele ho e nngwe yona ke e reng basebeletsi ba bophelo metseng ba ha Tshepisedi Bothabothe ba re ba se boko ka lekala la bophelo le iphapantseng jwalo ka beng ba dikolobe ha le lokela ho ba lefa naepene ya bona ye sa leng ba e qetela ho e fumana ka Tlhakubele ya monongwaha. Nna re tla bua le mme Mamahadi ntate. Ntate bohashana re tla phethela ka qashoa he ntate wa tseba hore o re fa jwalo bohashana ba dipapadi tsane tsa Oscration 5 ena ebe Lesotho le ntse le sebetsa jwang. Ntate o tla kgutla o so hlaka nqane. Ntate o lokile le mme Mamahadi ke one ka ke motho wa hao. Mashome a mabedi a metso meraro pele ho ra botshelela de Rakuane ntate o ka kena ra tswela pele re leletse moholo wa rona hore o ntse o le dikopanong mme re hle re qale e le hore o tsebe ho fetela pejana ntate e re mamedi he re tse tjena ha ntate Rakuane a ntse a itlhophela hore a tle a kena. Mamedi o hlokomela hle o tlo ske wa letsa e le hore wa mo petetsa mono ha lokela ho kena o hlokomela hle mohaeso hore o tlo se ke wa letsa re mo dumelle fela a tle a kene re tle re mo dumelle hore a tle a kene re iketsetse mo Africa FM ke salemaya sa Bosotho le Bokreste bohle ba buang ho sona ba mamedi le batsamaisi ba mananeo ba lebeletse bua Sesotho se nepahetseng le ho ya la hloko dipehelo tsa Bokreste e leng thatano tlhomphano le mamellano ka dinako tsohle. Iba monyetla wa hapa hlabuleng lena ka Choose My Kgethelo. Tlhodisano e ntjha ya Vodacom o ka hapa bokgolokgotho ba 25,000 maluti le di-smart TV kgwedi le kgwedi, di-petrol vouchers tsa motlakase ke le beke le tse ding tse ngata. Ho kena tlhodisano dial *777# opt-in o latele methati ya ho kgetha mpho ya hao. Choose My Kgethelo ipe monyetlong wa hapa beke le beke kgwedi le kgwedi hlabuleng lena. Choose My Kgethelo, kgetho ke ya hao lala. Choose your happiness. Tate Rakuane tate ra wa mohela phutsalatsong ya mo Africa FM mantsibeng a ka jeno. Oh papa tswela nze o no sa utlwa hantle la lentswe le la ke la ballena ya tate ya tate tate o se o kene re ile ntate hore o ile wa ba parlamenteng ya kgale ka jeno ditaba ke tsa tlhopho botjha
mme taba e kgolo ntate ke hore ka bokena dipakeng ba mmuso le re ho be le kgotso ntate a kwa re fe re utlwile hle moholo wa rona hore diagente tsa mahlakore a mabedi di santsane di dutse ho sheba taba ena e be tlalo ya morao ntate ka lehlakoreng la mmuso ditabeng tse ke efe ke le wile go go ka nete go hlompenta ke hlomphe mohlophisi ba he ba mamedi ba putela tsena maAfrika ntate ba re mamedi le ba maranta wa ya ntate letsatsi la pele la beke ena re ile ra dumellana dipampiri tse hlano kgotla ge ise o diagente le ditaba tse iseng gona ba ke ba opa tumellano jwale ya lekgotla gobane jwale ena ya rona ya banna le basadi ba basotho ya ditumellano tsa bona e ne bona le ka nna fetela ke nako ha e di mona re bona o tlosa ena ya go tsona le tshwereng ke nyeo ka ditaba tse tswang ka go ya ntate la ka tatamala ya ka kopana diagente tsa iso gobane le rona re tlosile a molao wa mmuso mme ka utlwa gore letlhakore le bulellang go dula setulo le le motsamaisi ba NRA o so ile ba buisana le ba letlhakore la batho gore ba buisane ebile ka ga mo ke tla romela agente ya eso e le mokena dipaki tla fotolwa matlhakore ana ga ko utlwile taba tsa bona ge di ngole le tseo diagente di ka di sheba ka matlhakore a mabedi jwale ne re nagane go taba ene tsa potlaka empa maobane ga ne le tsatsi o tshwenyewe ka nna kena ka lona ba e go itsela la bobedi ya le ke etlang jwale ga bona gore a ne dinte ke tla kopa e dingere mo ke santabeng ya ka kene gore ga re ntse re emetse taba eo ya diagente tseo ke se re ditile ditaba tsa gona a buile matlhakore a kae ge dumelane gomme o tsere pele a tshebedi jwale ga ke tloa mono o nele a morago go bua ditaba tseno gona a taba matsatsi ka re tsana di motsatsa kae ya komiti ya tsamaiso e leng ya melao NRA e leng yena e lokisang go fisa seboka se segolo sa NRA le disciplinary a ditaba tsa gagolo tse amana le molao motheo tse sa letseng morago a batsidi jale komiti re kena e tla sheba letsatsi go ya ka mosebetsi ya yona jale le o tsa tswela pele ga re ntse re emetse gona diagente di tla ditaba jwang ya go gaga kgotso go latela mosalo tse ntse teng ge le leng tutleng ke yona bokana dipakeng ba lekgotla jale so botho ga go nna empa ditaba tse re dumellang ka tsona re fitlhela pele lekgotla di a dio tentela re dumelelane go tswele pele go bitse lekgotla la thopo bošha malebana mosebetsi wa rona wa letsatsi ya go kgetela ditaba tse setseng morago tsa lengolo kapo phetolo ya lengolo la motheo kapo somatiso sa lesome le motsomong sa re tsene re bua le gomatlhabo ka gore ke pele ya thopo bošha eo wena re etseng la o tsetela ka dintlha tse ka ba ditletse morago wena ba di otlhe ke tsebo ga di kenya ka komiti kapo gona le bona go kenya komiti mo napagalentsi ke tswa ditaba tsa ka di lenata na ebe mmuso o na le tshabo ntate wa go taba tse di hle di o bua gotla ya date ba ditaba ba le teng ga re tse re tsa kgang ena gona ga ke ke le gotla le re gona e nngwe tse tse kgolo tse e tswang ka mono go thwe kgiwo ya botlhanka bona o thwe ka thoko molao e latlhele kgwana ke yana ke tsa potso e le nngwe le ga e ne e mpakela dijana tare bona thuto yone e ne re le go yona metsotso e ntse re e tlwaele gore e ka thoko molao yona wa be batlhanka ba re sebeletsang ga se bona ga e ba bantse ba re patala kapa ba diantse ba patala batho ba bangwe kapo dikontraka tseo ba ntse ba kena tsona le batho ba bang lebitsong la phofo bošha mo le ga e ba retile kae kae motlho o matse ba re lokisetsa nakong yona e se ke tseba gore ga re ne re le kae kae mana re ile ntlong e nngwe ya baeti ke yone ne dio patala ntho tseo di ka thoko molao kao fela go ke ka go bontsha go taba e na ka tswela lekgotla le diekoto ka ga le ya diekoto le gona kao fela gobane ke gore go na ntse tseo sontse bona gore ke tlama gore re dumelelana go ke kwa go tlhakong go tla go tlhakola mosebetsi o montse go etsa ne ke tlhalose gona gobane ga ke ka ga ke eng koto go tla le disupetse la bana go tla le bana botsa le sa tsotele re molao gona ke gona ga le tsa paisa ge bona kotsi ya se ka tsaya ka ofela go betere ga re go mo re ithabang ga re bona re ithabe ya date yo le la kgetala la re mola lo a dia ba re dimela ga re bona ga tsa poto mo du mola bana dia ya date so so na no do ke ba di ting ntse go tla go bitsa bona bona le ka ba go
go go leng kaofela mahlakore kaofela eya nane tabeng ya tshebetso ntate nako ena e sentse e ile hobane lekgotla lena sentse le nakong ya mohau dipuisano tse tebellwa ke hore di tla thusa hore sohle se setseng se salle se hle se phethelwe kapa jwale batho ba tla gathi he banna gona re ntse re ka fetela pele go taba go gona ho ntse ba llang ba ka tseba gore ba nne ba fetele kgotla haeba ba sa kgotsofala ke dipuisano tse kapa ha e le bokana dipakeng bona ba makgotla ena oh ntate na ntate o ka re fa dipehelo mohlomong tse bang ba bana le tsona tseo ba sebeletsang hore ba dumellane hodima tsona ena ntho e kgolo ke yona eno ya kgiwa wa bona ga itsa botse le gore ke ntlha e nngwe ya pele go na le bahlanka ba bang ba beeletsweng ka thoko kapa ile mba wa fediswa dikontraka tsa bangata tsa fela le bona re ntse re lebeletse ba etse tuka bagolo ke ntlha tse teng tafoleng taba tsa ditshenyelo jwalo taba tsa badulasetulo ba ba beeletse ka thoko jwale gore re kentse mo letlhatlhabolantse tse re batlang re dumelaneng ka tsona gore ha re dumelana ka ditaba tsena taba yona e ka nyana o tlhoka tsebo ya go tlhoka tshepo go na le tlhakore le itenkelele mo ke tse di agente le e sheba gona e ka re thusa go ga kgotso ke ditshenyelo tsene ke gatshe ge ya dipatalo ke nna wana ke emo wa ba thusiwa le se ka la tsekisa gona batho ba kusing le bona moo ntate jale taba kane ke re ga ba atlhola ka matlola ka nyeo gona ba ikireletsang ba bangwe jale ba tla patala e le ba patala malapa a bona empa go badima le gore ga ba lekane le ka thedi ya ka ba le thepa e ngata o ka etsela go duela pele jale ba dintho tseo di baleya ka go fela tseno ga o ga ka batle mo ba na le tokelo ntate a ke qetelela jang ya go ba ka ga ne re tsweletse se re tla bona taoe ntate ga leboa hle advocate re lebile haholo ntate mabedi ke tsa ka bana ka lekgotleng la tlhopho botjha re a feta hem haeso jwale re ke re mathele ka mane ka habo melele mo e leng hore lekala la bophelo le ile la ba teng mmoho le lane la ntshetso pele ya setjhaba re ke re bua rena ebe bona ba bile le difeng o tsana le batho ba etsang sebota sa patsi bona bodila kwa re se re etsa bota sa tšhelete bodiba e boetse e kgutlisitse sebota gape o se o ka etsa sebota sa tšhelete ka dilo tse tharo ka sekgatla sa 10% selemo ka seng bodiba savings and credit ke koporasi ya basotho e fanang ka ditshebeletso tse tshwanang le tsa banka bodiba savings and credit nation's hope for economic growth le se ke emela mpotsa lebitso la ka ke nna Mokholoane se matlo mosotho wa heso na o ne o tseba gore Maseru Private Hospital e na le pharmacy e buletsweng batho bohle ke re ba re o ikela fela over the counter wa reka ditlhare o se le mokudi wa teng ba bula bosibu le motshehare prescription banka tsa dingaka Private Hospital. Your health is our business. O mametse mo Africa FM ka moya marangrang le ka phone Pumpi ke kopa o kena ntate Pumpi ke kopa o kena ntate o tla bona hore na eba o tla o so eme le mang mono ke bona hore jwale baeti ba rona ba e leng hore ke lokela ho phama le bona ka mona ha ba yo ntate Pumpi ke ntse ko sheba ntate hore na o tla nyoloha o se o tshwere mang ke sheba hore na o tla nyoloha o se o tshwere mang mahadi qhashoa ntate thuso kaofela ke ba ha ba se ba le jwalo re tsebe ho shapa pere ntate bana jwale atjhe
ka mane ka qacha mohala o nga baola fela mohala o nga baola fela ntate e ka ba o eme pela mang mo le mama ha di ra bela ka mona pe mahadi ha re o dibedise le wa moela phutsalatsong ya mo Africa FM mme nna e ntate mme re bua le wena re utlwile hore le seboko ke lekala la bophelo e ka ba re bua tje le ntse le sebeletsa kapa tšhele se le beile difotolo store ke le bontate ya mme o ka tswela pele ha ke dumedise basotho ke dumedise mokgethise moholo ke le hlomphe batho ba mona phuthalatso moyeng mmoho le nna ke le mme mamahadi Mokholoane ke haile sebitela ha sepusedi ke sebetsa sepetlele sa Bothabothe ke le mosebeletsi wa tsa bophelo motseng go fihlile tlhokomelong ya rona gore re ke re tlo nna phutalatsong ena gore ke a emanela re dula re emanela ke re tlo tla re phatlalatsa ditaba tsena tsa rona tse re tshwereng ga bohloko ya mme ke di feng ditaba tsena ke tla gana tsona se le ba sebeletsi ba tsa bophelo motseng Lesotho ka karete kaofela ga se le re qatela go bua tšhelete tsa kgwedi ena ya Tlhakubele ha tšhelete ena re e fuwa go latho re tla fiwa 400 a malodi ya ba go tloa diketeng tse 20 ga bontsha gore basebeletsi ba tla ikeletsa ebe 800 a malodi empa taba eo ga e se etsagale ya ba re kena selemong sena sa 2020 a motho mong ya ba re qetela ha re fuwe 400 kgweding ena ya Tlhakubele ya ba go tlhotse go itsetso se lekile gore re bue le baokamedi ba rona jalo ka ha basebeletsi ba na le mookamedi wa bona ba na le batho ba ba etellang pele ba tlhatlhamang mookameding gokanyo wa rona wa basebeletsi go fitlhela kgwedi ena ya Pudungwana re qeteletse re ke re kgafutse hanyane gore lekala ga le re kena go lona ka ba hlomphehi ba lekala la tsa bophelo re ntse re isa sello sa rona re kopa le rona re patalwe empa go fitlhela le nako eo ke re qadileng ka yona bekeng ya pele ya la 29 kgweding ena ya Pudungwana ya ba ha ke re tse kgenele ke re bonela lekala le tla teteletse di kwa bohloko le gona o tlhophile mo go tsile bohloko ke bolela ntate le ajeno lena re ntse re so thole letho ya mme nna le basebeletsi le thuso kaofela le hana mo go go lo jalo go so gona le di tse dingwe tse ntseng ba di fang le tsena ba ba se mogolo kaofela o ntse o butse o kolota tsena tse nna ke leng ka ga sona ke leng Bothabotse ka tha le dibe Habateka le ke fa di tsere tse ka bantshana tsena go thotse ke sa maketse fela gona ha di gona re ba mma ke tla fumana nneng di tsane tse tsa gona tse ba re tsetsitseng tsona ka tsere maka le ke re se boko ke ka hore o file go le gona tsala tsena e ke ntse go thusa ditaba tsa gona ntate go tlhaloso ena ha e bontsha hore le qetetse go fiwa tšhelete selemong se fetileng go selemo sa ditšhelete se fela kgweding ya boraro e le gore selemong sena sa ditšhelete ga le so fumane letho dikonteraka tsa lona tsa tshebetso le ditekena neng manane mo rona re ntse re le teng ba fiwa ba tseng ba tlhokaetse ke mosala ba bang ba se ba ituletse ba utlwa ga ke ba ga mamela go go ina dima e be go ntse ba la go ba lo ntse tshwara le se sebetsa jalo fela ntate fela manane ha qeta o hlwekiswa ke mo le tsebang hore a bohashana bo tlatla e be re lebeletso ga ha le mona o hlwekisitse manane bohashana bo tlatla e be ga go letho le ha ntse le sa fumane naepene tje le llaje mosebetsi yona le ntse le o fumana mosebetsi ga ka baka tloa go emisitse a dilo go emisa go tloa Pudungwana ena ga e ka la mafunana mabedi a go dile monwana o le mo re qadile go ke re be di tsena thata gobane re nna sello sa rona se solo ke gore
re tsamaya ka makoloi mosebetsing re a tlhatsa jalo ka mosebeletsi a kgothaletswa bohlweki setšhabeng fela re dula re di ditshila fela pele ga re na dijo le ga re isa bakudi bosigo le ka tlhoka ya lesome le lesimedi o tla bo tsotsa go thwe mokgatšhane o kopo ya sepetlele o apawa mosele so ntho dingata tse mosebeletsi a di etsang tate sentse re sotlhole le ga e le naetane le ka jenelena kore le se sa nyollwa fela le gona makgolong a ne a mane he ga gona letho ga gona letho ntiwane a kwa ipiletse hlemme ho ba ikarabellang o so eme qhoeng mona re utlwe gore na o reng ho bona jwale mo le qetile selemo le sa fumantshwe letho ke kgweletsa ge ntate setate mohlomphei lekaleng la ka gao la bophelo jalo ka gona jwale o sontse o bile o na le kgwelegetso e ntseng ba lwa mona phutalatsong ena ya gore go ntse go tsala pele ka kentelo ena ya korona jale mosebeletsi go thwe o a kenelela gona mono batho ba ne ba tlhagang kwana gona ba haelane ga ba kena mosebeletsi a betse a mathe ka moga gae a bone go motho eno o tlhatlhoboe o tsena a phetse gantle jale ka ipotsa bona ntate ebe taba tseo o di shebile jwa mosebeletsi a sa fumane letho go ipiletsa ko gona go mosebetsi ka go tseba mosebetsi go etsa ka lerato lotlhe e thare kgethilwe ke setšhaba gore ka ba sebeletsa go boloka makunutu a bona go boloka bophelo ba bona dintho tsotlhe ke go mosebeletsi wele ga ipiletsa re re ntate letona la tsa bophelo le ntate tonakgolo le motlatsi wa gae wa ntate tonakgolo re se go heletsa phuthaletsong ena re kopa thuso re lapile o ko bone ntate go bua le keresemaseng bana ba rona ga ka ba tsadisa a letho se tse re itima sa rona motlhompisi a leboa a hlemme re a leboane re fela ge se ke ga re ntate tonakgolo beng ba ka sephadi sa bona se bohloko ga re itse fela tonakgolo go lekane hleme ba mahadi mme mme ntate Phumpi ka nnete tsena ke tse bodutu hlendate tsena ke tse bodutu tsena bana ba sebetsang dipetlele tse ba hashaletswa o tlo jalo hela ntate ha re feta re bona gore na be re fumana ntate Silas jwang re na le Phumpi Mamedi ga ntse a matha jwalo go fumana ntate Silas rona re ne re hatela pele ka mona ka morangrang re na le batho ba ka mane ka quting ba ntseng ba lla le gona jwale gore phutsalatso ga eyo ka nnete Mamedi ha mme mamahadi a ntse a lla tjena ha se le hobane re kolota le NBS wa heso fela ehlile re sebetsa le ha bohloko o lefella ditora ba o kwala ga ba o jwetse na bothata bo hokae wa botsa ha o fumane karabo jwale ke yona tsela ya tshebetso yona eno ya Mamedi mme hle sentse re re batho bana wa ka mono ka quting ge ntse re e setse morao taba ena go tlo rena go etsala jwang empa he marangrang a sa le teng o fitlhella ha jwale gore bonyane lefatshe e be motsana Yeah, no. Talk about limited moves, no entertainment, dololo school. Meaning our workload is just piling up. Girl, what? I'm pretty sure you haven't heard about the new Econet Lesotho students and teachers data packages. Cause ooh, shem. Talk about affordability and convenience. Students and teachers packages from Econet? Yep, they have made it easier for us to learn from home since that is the new
our classes with Miss Important Maths teacher? Yep. Econet Lesotho brings you the new affordable data package for students and teachers. Students get 20 gig monthly data for only 99 maluti per month, and teachers get loaded with 45 gig for only 259 maluti per month. To get connected, apply online or visit the nearest Econet shop. Terms and conditions apply. Inspired to change your world. Ada Pumbi? Una badze. Oh dade. Khotsa le thuso. Ai, re bua le wena ntate, pelo le tshweu. Ka bora dihora tse mmalwa tse bodutu maobane. A kore fe ntate moholo hore na bana ba hao ba ruile wa etsala jwang hore mashodu ana a kwetele koloi le ho fihlella mo eleng hore jwale ba ile ba qetella ba fumane ngwana. Se go hlalositse ntate Silas ba mamedi sentse ba o tseba ntate re ka kena ditabeng. O ne a tloa mane e leng ya kwala batsadi ka bona mme wa hae mona ha mabote e le ngwana se le mo bontsha ho hale ba sa tswa tloa lapeng ka dile mo tshesa e le ke ba ga mo hlotsa hore o metsa sampelena ba tshila sa dihla se ya ba kana kona eo ha da da tsiro bana ba fihla koloi mo ba se ba mo tshwanetse ba mpele ka sekotlo ba se ba tla koloi ana na ke bo ke papa da fihle ke taba le jwalo o se tsole ke o le kilo tse ka koloi le ngwana lo yana ha ba ba ke koloi ba se ba nka ngwana empa ba ile ba mo hlola ba koloi ya mo hulana e mo lahlela kwa ba kgona ho tsamaya ka ngwana le ka koloi o ile a ntete tsa sa thutitse ba mo tsamaya ba mo le mo ho tsa polisi mona ha mabote ka potlako yohle teng le le ke ba le mo ha le mo ya ba le sefelo sa se le se polisi sona se ba ka mo le ka mo tsa ba re thusa ya ba ka mo kana ka mona na tsa haswa mo Afrika ha ba le motho a thotse ngwana eo a ntse a tsama mo tswa ga se re fitla le handa na tsamaya go kae kona ka tla fitla mme eo ya mo fana ka mata ka tla fitla go yena le yena go le bua thusi a Afrika ya na mo hasa na go ne ngata eno ya ba ke o fana ha Yanda. ngwana a ntse a phetse hantle yona la ka thusa se polisi go ra ngwana ile a fumanela Yanda. ha o le no tloka le buka mo we ba itandile teng ya di tsa polisi ha ma go temona mothatsi a khobetse ha bo sobo ke mmae Yanda. e polisi ke ke mo tsara wona ba ile ba go kolle ya go so fikira fa di fane tale yo ga monna ya sa le ba ile ba ile kolle Yanda. mme o re ga le wa go ma Afrika ile ya thusa ka teng Yanda. ke feta ka go tsaka tsa mona ke bo ya ga ai mai ina ga fala ga le bua ke tangale ke le bana ba o bata kai to fisha mo go tsida ba Afrika kai bisa tsebo Yanda demo. mme ka tsaka di ha ka lo tsa di mo to le bua ka mo go tsena khutlo mo ba di ya ke tsalo yente sa ya mawa Yanda. Kiri ta wata kan ta ya ba utile ko di lona ba utile ba utile na ile ke ba mo tsita ofenda Yanda. mara da shi ya khulu da su munya ne ke ta ma hin ko su bona su wanda ta ce bona kama kuke da na ke hate ko shele na ba mana di bo fi Na ntate o ba tsebile o di tsebile dinokwane tseo tse neng di ile ka ho monkela koloi o itse na den ko yana da sa bona ga mo su ba mo sa ki ha o fela ha se bashanyana ba motseng moo e kana ba ke le ba haufiya ne mo e kana da ke le ba haufiya mo itse yana da sa bona ga mo su ngwana yena o fumaneile ho kae ngwana o kwaleile kae ho Maria ma ba se ba se a go se le hante bona ba ya fumane o na fa ka le mo wa maketse jwale ntate ga ile go tsama a bona ka tlo sia
mane ha matshwao mona mo mana sa hona teng mapolesa le masole a se a bokane mo nna ntate ya moholo se ditane ngwana a segelela teng se go tswaisa maenga teng e shebra ke seo ha ke so fihlile mme wa masanela wa masana ya mo mafutile ngwana ha ke so fihlile yena mme ke tla fihla ho yena le hana ke go le bo ntate 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 Pumbi ntate kaye kale bo ga nda ha mo le thuje ya ke tlo ta go tla le bo hlenda se yo ke ta le ta ke nna yo ndati a leboha na le moholo thank you manabes a leboha ntate o ka kwala mohala ntate ke a leboha manabes ke bona ka re saletswe ke qhashoa qhashoa sheleng mamedi ke ntate moholo thuso silase ka mokgwa wa di behang ka teng metsotso e se tsheletse ka mora hora botshelela o ntse o mametse Nyakafatane ho mo Africa FM re utlwa hore na ebe ka mona teng re etsa jwang ke hore na re etsa jwang mo hetse lesolo ha e nna diphetoho mo re ananelang phetoho efe kapa efe mona ka utlwisisa hore phetoho e bohlokwa hobane ha se bona re sa fetohe dintho di keke tsa fetoha mme tsohle di qala ka mohato o le mong o monyane ke ka hona re reng halala ho diphetoho re dumela ho wena ya tlisang phetoho ho sa kgathaletse hore ke phetoho e kae ha fela e le phetoho hobane re ha tseba ka dinako tse ding ke phetoho e nyane haholo e etsang phapang e kgolo jwalo ka ho fetohela bankeng e utlwisang phetoho jwalo ka wena fetohela FNB banka ya diphetoho FNB re ka o thusa jwang First National Bank ke karolo ya First Rand Bank Limited mokadimi wa ditjhelete ntate Pumbi a ko letsetse re abetse molao a fumanehe qhashoa ntate hle dipapadi sentse di tla fihla pheletsong so setse matsatsi a mararo fela a ko re fe ntate hore na ebe Lesotho le sebeditse jwang ka jeno ke bua le wena ke le ha papadi tsa mabelo ne di qala ho tlhagoetsa mono ke le kgahlele ka banyeng e mmedi ka ba na le le kgahlele e mmedi yena le bolele bo tshwanang ka ba shangane le kgahlele e mmedi le bolele bo tshwanang ba tla e ketelo wa kana ha bona ndati le kgahlele le e mmedi eno bela hona mono ha ba petela ba petetse ka lesokwana mo lo silo sa puye bahankana ba babedi le bahotsana ba babedi le teng mo go tsara le seile ya tiketelo go ya e ntse le di teng tse ga ba tse di be re saile go tshilele ndati ile on re saile ketelo ka ofela ile ga di se tsa tsala pele go tsane ile le ba mabelo ba tsimela ba thagola ka mane ka la ndati taba ye bolela go jwa le leeto la bona se bile le fella gona moo ba jalo ba se le fella moo bana ke le ha ke le kgatlhele mme nda di tsa tsela ntse le ka ikere le go bona le ba ba ha di ba ga o ba ka pele ma ga ola ga ya ndate ya le go bona se ba go ya pele na ga tsele ne le ba le ba di ya ndate ke ka madulong ka mono ya ndate la area ka mane ka papadinyane ya volleyball ke be go papadi ya matao nna di mo teng na ya Lesotho le go na maybe ka go tse thao go noto ke ka ba sa ka go tseneng ka mono ya ndate ke ka ya magaola gang ka mo kgwebelo ka le ba pala jalo le na ya botwana jale ha ka bona ka ba sankane le teng le pele tse telang tsa magaola gang pele tinda te ilo ba bima o le nete Zimbabwe ya re tsabola na te e be papa le ba ka go ba na o tsela magatela pele mo mola ona le o ila pala ka magatela magatela pele ya tenne Zimbabwe ya atile ka pa wa ba go wa bo ne ya la ba le o ba pa le magatela wa ba sabo o kgetela ba di ba ikhetela ga na le go la go bolela gore le tsotle le le ga le magatela wa boraro bobane
Botswana e ne se le ka pele Afrika Borwa le Afrika Borwa ka nnete ne ke di tsela tse dingwe ka gona Afrika Borwa Botswana ka ke le ba magalagang ka botlho e le re go tsara le Zimbabwe le go se le tlhabo ga go ka go ba sankana ka mona ka papading ena ya football e le gore lona se le ga le ka tla bapa e tla ba Zimbabwe go le metlae wa pala jalo le Botswana di ba pala empa jale ha ke a tsega le gore se ditso tsa tsena ya morano wa empa se di tsere tsa tsena ke tsana tseno ntate lore taba e kgolo ke ya tlholo ka mona ka volleyball le o se sebetse hantle ka mane ka mabelong ka barwetsaneng e lo ga re boemo ba gago a kere sentse re na le ntho molaleng date nto e setse le teng molaleng date re monate a re le bjalo re monate re ntse re ba gapelela phosong date sepoko se ke se ba latlhe gape date a kore e fe fela gore na go sane teng re lebelele difeng na go na le ya malelele ona di bilong ya mpo wa khoma amatelele ba ka di hore ya bohlano ona ba ka tsa ba ire go lo tla ba ke di ka le usano khela kala se mo 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 ha di bona hantle ka ta mo la bona e yana ya le o isa ka ta re pa di ya zugu e ka le ba palla ka mane ka su ka su yana ke re tsona pa di re re di one ka man ka se se le ra tlhalositse le se ke nne le se ya boemo ba magalagang yana ke nda fela se fumana hore na tsona di tsebang ka man ka se se le bu yana isa le ya re ha ke ba di la di na ta phethela le ra ke hlalosa maobane hore di se tshirele buile a holo hle mokwena alo bana le pompi ska komela modeno wodade o sebeditse hantle modeno o sebeditse modeno gale wa buena re pompi mdi o ka kwala ndate ra leboha o sa ile ke na le motho a le monyeresa mofumana mmona wa mabitso a re a betsweng re ke ruka gona be ra mofumana ko re ke ruka fana be ra mofumana ndate re ke ruka fana be ra mofumana o go ikgitla nyanyane fela yena a nyane fela ke ruka na ra mofumana motho eno wa rona mona e re ke tsena ya mamedi ke tsena fela ke re makhulu le tshimo mbuza le mpona ka ke nna
Mokholoane se matlo santse matlo sa thapo tsa bosing sebele mo ke emeng ke eme botlhokong moshanyana o teng ka hodima hlaba sena sa ka buathe banna le bitso la hae ke lena ha ke thabele ho le bitsa e ka ba ngwana Mokholoane o ke etse jwang ha e ka phatsuye ka ke della pele e ka go ngopella phepa o di a kena le basadi empa ke a tseba o kene le banna kgotlong thabeng wena o haile kapong thabeng sena bua ka nna le gaitšhining mona o ntse o go basadi motlanyana ga o motlanyana tankiso ngwana lekgowa e ka ba go ke etse jwang mo o emeng teng se bui ka nna moketeng mona ke nna ga di eta wakana matšhaboleng mo eta dikwalwa di tshela mmila di sa balwa kgokgopo ba kile ba di bona a re ntota kwana o yang ga ke gate gobane banna ba ka o tsheya o tlwaetse o pholloa manyenenyene a ka bua ke letsa ke le moafrika mananda re ke kopa re fetela moyeng ke ne ke dio bona motšhesi ya mmapabala setlhoka ngwanana o teng mabedi re mo fumane ntate re a betswe ntate ha re o dumedise le wa moela phutselatsong ya moafrika o bjalo ntate o bjalo ntate mmolawa a kore fe ntate ditaba tsena tsa lekala la bophelo mmogo le tsa ntshetsopele ya setšhaba lekala lena la bophelo le neng le tlile kwano boemelong ba makoloi ntate ka kwano ka ntate ba ne ba le teng kwano sepheo sa bona sa ho tla kwano ka boemelong ba makoloi ntate e ne le fela ho tlo tla ba hlokomedisa bakudi le bapalami ba koloi tsa baeti ntate hore jwale ke nako e mpe ya keresemese ntate eo batho ho hlahang dikotsi tse ngata dikotsi di hlaha ka bongata ntate dikoloi di a wela jwale le batho ba lahlehelwa ke madi sepheo sa bona e ne le ho tlatla ba jetsa ka phano ya madi ta na ba ile la ba la fana ka madi ka moo na setšhaba se ile sa ba sa fana ka madi setšhaba se ile sa fana ka madi le ho ja se ile ka leqemenyana tjena ha ba hlalosa ba itse molemo o moholo ke ofeng molemo wa ho fana ka madi ao ya ntate molemo wa ho fana ka madi ano ntate ke hobane fela ba hlokometse hore nakong ena ya keresemese setšhaba se lahlehelwa ke madi dikotsing tsa dikolong ya ntate jwale ha se kata ho lahlehelwa ke madi dikotsing tsa makoloi ebe ha ba fihla kalafong mane ba lo alafwa ebe ba fuwa madi ao ba hlokomelehang hore ba se ba lahlehetswe ke madi a mangata haholo mme a ile a hlahloba ntate ha o nkwisela empa ho na le methati le hloka madi na o ba ka pele ka pontse a fola jole ka batho ba sa faneng ka madi ba itseng tabeng ya o ya fanang ka madi o fetela ka pele wa gabo yena ka bolero lokela jale e bena a fanang ka boyena o lahlehetswe ke madi a mangata haholo ba mo kgefadisa ba mo kopela hore a mpa tsetele ka pele ntate ka le la ntshetsopele ya setšhaba lona le re le itse jwang lekala la ntse ya setšhaba ntate ya na re le bolong ntate bolong yane ya red cross sebakeng sa motse mothanta ya na bona tsatsa ke tsona lona lekala lena la ntshetsopele ya setšhaba le ntse mmoka wa ho mema batho ba nnete hona ka hare ho toropo ka kwano ntate e le ho tlo tla ba rutela batho bana ba shebaneng le bona bana ba tlhokotsing metseng le metsaneng eo ba tshelang ho yona ntate Mokholoane ya ntate ya ntate o hlokomelehile hore bana
ga ba botse ka tsela e kgotsofatsang bana ba disitana jwalo ka fumana gore ba rutswa ka thata bona ka tsela eo batho ga ba setse kgodiso ya bona e ka ba sotlwa gape ba tlameha go tsiswa ba ntse ba tlhokometse ka dijo seo motho yo mongwe le mongwe a tlhokomelwang ka tsona ke le buile haholo hle ntate Rabetso ha ebe kgotso ntate dikgomo ntate mamedi le Mohlama Africa FM re fella mono ka tsa kajeno ditaba e re ke re fela ke nke papatso ena fela nna le Phumpi a ko tla metsotso e mmedi fela ke nke ntho fatshe mo ska ba gaowa high school ya fumana ya hle wena mmamedi wa hlale moya ha o feta ka tsela mono ke jere ha bua o ile ka diphapo ka bona shen ka taba diphapo tsa hao ka ba ba jere ndi utabo le ke ntse a khara di shere ntsena ka mono a chefing mo tlhaganeng so ba mona ha o go mona se ha o ka go mona ta bona ke di jere brasela ha o go hai o go me a putelle tsona di ngata di shere ntse o tsela ba toni e go ya ne wa bona khara di di go o tsela mo ne o ya khara ba go go mpa jere ba hlasa se ha ba di dira o lokile bye bye Mamedi Mohlama Africa FM ke ndade Tianye o bea mohala ha etsa jona mara mohala ke 2121 9993 59897 khotso ke dane ya hlendade ho bualo dade yandade Ngala le re ditaba na le Chicago di hlaisa o so tlo kwata ba le wile ka uta khotso bala mma hai hole ke nna mama hato tsutitsi khotso boss ashendati ya le bona le khahle ade botla le pula khahle bitla la putela zo mona ke boss khotso dade yaho
fela he ntate ke ka potaleso nna aparamente ya rona a lokela go a fetole melao yanda o lokela go a o tšhitse ntate molao o be teng wa motho a o tšhitse a kgaole letsogo ga o tša kgetola o bedi a kgaolela bobedi a qetelela a hloka matsogo a na a kgonang wa sebedisa gampe gore a tlapa batho ba bangwe go ele ke se ke a kgela kopo ela bo ntate ba parlamente e isang melao parlamenteng ntate ke le ka lokola sa lekopo ga ke tsela e se se ga ntate a tlo ba bolelle motho wa ka go bolelle ke di ke ya tsamaya le go ba tshwara jwa batho ba ena le go tsena go tsena tshire ena ke tshire na ba tsela ka ka mme ke le go di ba ba se feta mo a le bohana le diago ra le bohana de mamedi re bone a le mongwe wa go qetela kgotso ndare nnete ndare nnete andade ntse ku utlwa ga o nkutlwe mama mamedi jwale mamedi sa ditshebeletso le bosebeletsi ba setšhaba ndate nnete ga ke tsebe ndate na ebe go etsaetse jwang empa re boetse re gotlile kgotso gauhile ka mona o gauhile ka mona mamedi ke bona rona re na le mamona kgotso ndate masopha ndate ya hle ndate tamafu ga theotheoile ka disente tse 20 mona ya hle ndate babedi e motla wa Africa FM hle ruri le hlonolo le mohau di tla di ntatela ka ditshiu tsohle tsa ho phela hwa ka re bona re kopana hape nakong e tlang ha modimo o ratile o tsa ho nna ke le Mokholoane Ramainoane ke se ke ntse ke re ha e phaphathwe hela mokgotsi na o so utlwetse ka tlhodisano ya SMS trivia ya eConnect mo o ka ikgapelang 1000 malodi ka letsatsi kapa 20000 malodi ka kgwedi wena true so le ke la ho se o romela lentswe eConnect ka SMS ho 100 o tlo araba dipotso tse latelang tse tla o ya mokgotsi o le mo haholo ke ya eketsa tla o atametse ho ba go futsi SMS